Inawezekana kuna jambo linakupa mipaka. Inawezekana kuna jambo linakufanya uone hustahili, lakini imani inakustahilisha. Imani ilimstahilisha huyu mwanamke Mkanaani. Imani ilimfanya aonekane anastahili. Imani ilimfanya aonekane ni Myahudi wakati Yesu sio Myahudi. Hata Yesu mwenyewe akasema hivi, sikuitwa kwa ajili ya kondoo sikuita kwa ajili ya kondoo wa nyumba hii. Yaani Yesu maana yake anaitwa, anasema niliitwa kwa ajili ya Wayahudi. Anamwambia yule mama, wanafunzi wanasema kwamba umwambia nyamaze asitupigie kelele. Wakati wanasikia mtu anaumia, wakati wanasikia mtu analia, wakati wanasikia mtu anaita, kama ilivyo mimi na wewe leo, unaweza kuwa unaumia, kuna watu wanafurahi. Unaweza kuwa unapitia kuna jambo, kuna watu wanafurahi. Wasikutishe hao, endelea kuita, Mwana wa Daudi naomba unirehemu, Mwana wa Daudi naomba unirehemu. Kuna wengine unapopitia kwenye matatizo, wao wanafurahi. Kuna wengine unapopitia kwenye changamoto, wao wanajisikia kubarikiwa. Lakini lisikukatishe tamaa, lisikuvunje moyo. Yule mwanamke Mkanaani aliposikia kwamba wanafunzi wa Yesu wanasema hivi, mwalimu nyamaza, anatupigia kelele, mwalimu mwambie kwamba anyamaze asitupigie kelele, hakuvunjika moyo. Wengine leo wakisikia watu wanawasema vibaya wanavunjika moyo. Wengine leo wakisikia watu wamewakatisha tamaa wanavunjika moyo. Kumbuka ya kwamba hata kama aliyekukatisha tamaa ni mchungaji, usivunjike moyo, endelea kuita, Mwana wa Daudi naomba unirehemu.